Mun sang sanga tanga INP mizo channel clear tu te inzain chibai le vek ule tun tumpo international news le politics pusiti lalrino mathusia kan ngai thanga President Putin an asipai te special operation titurin thupe ka peta a ramdang enroll na ten na taka beya avauzui hei hi UN atem leni ti thu manga Russia le Ukraine inkar boruak khirna kan nayanga tun thlenga thilom dan update kanan nei bokdon nia tukin lama tangkhan Ukraine chu lam mun poimo then khatchu Russia chu na kap tan ta a Ukraine lam poin Russia malak na anno dolet mek ta nia soini in Russia tho na pangale helicopter pakhat chu an kap thato ni nan lo soiboka Ukraine sipai te chunga rin na ngata tong pong chi ai lo turin Ukrainian defense lam chuan an mi te an thamun me ka ni Russia hian Ukraine khopui Kiev bul te om Boryspil airport ti chet saktumin missile na kap te ngek tamaya tun thleng hian Ukrainian lam mi pakualai an thito nia soini Ukraine hian Turkey chu tuipui lama Russia long kong khar turin angen nia soini bok Russia le Ukraine boina diplomatic manga soifel tumna chuan omzia anei thei tangang lo chunia engtiang chen nge ramdanga kan kai zel don ti kan thir mai anem chu tunlai chu indo pui panni na nulama Europe din mun der thon hun lai berle indo pui pathum na rim nam thei lai ber antiangin Russia hian Ukraine ru na tum chungchang thukal lam le holam om zut renga zoram khove la tangin ziak turangin na kan dong nol thina kim chang devin kanon update zo thin don nia Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nilai zan khan nukul devin aram mi puite hena thucha asoya khovel hriata Ukraine mi puiten Russia ne na indawan du lo thu tele Ukraine rama Russian omtepo ti nat nilovin ven him anni tur thu te Russian President Vladimir Putin chu anram ri naya sipai noi khatle sing kualai maya chop ngek nguk te nuk kir le turin le UN Security Council meeting man mo ko turin ange na angin UN Security Council meeting man mo hi New York a nei chu kania tunkara voini UN Security Council meeting nei anita President Zelensky chuan Ukraine sipai reserve sing thum le sangruk te chu ral do tur in ring turin a ko let zui boka New York khopuya UN Security Council meeting nei tan mek lion Russian President Putin chuan Moscow wa jinglam dar nga le minute som nga a aram mi puite le khovel hriata thucha rorum tak aron puang ve ta thunga Russian sipai te chu Ukraine rama special military operation nei turin thupe apechuaka hei hi mi pui veng him turan ni ti in Russia chuan Ukraine be iwanga ramdang lo inrol tum te chu volok ngalin ramdang tu po lo inrol tum te chu rang taka chan le tan niang aso khok chu tun ma in history thleng ngai lo khopa nasa thilin mudona ni ti in Donbas region a Ukraine sipai ommek te chu anral thuam te da tha in peturin le ral thuam tung tu te chu ti nat anni lo tur thu asoya hetianga President Putin an special military operation nei tura Ukraine rama sipai tirlu ta chiam mai hi UN Security Council meeting chona dem leya kumsang ni le som panga a Minsk agreement siam international law UN charter bo chiat na ni atia UN Secretary General Antonio Guterres phei chuan UN Security Council meeting hon na chuan President Putin minglamin Ukraine ram ribula an sipai tele Ukraine run lo turangenin aphu tani UN Security Council a hian an in ni chok thin angin February ni som ni le palia tangin Russia chu chairman turania West ram tetan a fu chia lo hun ni in Russia po in chumi hun rem chang chu in February ni som ni nulama khali chung vela Ukraine ram run tuma alo zim tot nuwa sipai te tirlu trantani Ukraine President Zelensky chuan ami puite chu fuin February ni som ni le palia tanga ni som thum chung state of emergency apuang zui boka Russia po ngen si vauti ti in remna le muan na kan duwa mase kan ram min chu saktuma min ron beya kan fate ta na din mun hlo om in ron tia sipai ten min ka pani chuan
kan hnung lam nilovin kan mel in munge yang ti in thi sentam takaluan chuan Russia mo phurna ani yang ati bokani President Putin chuan Ukraine sipaya tirlu chan chu Ukraine sipai ten Donbas region om Luhansk People's Republic le Donetsk People's Republic te independent sa pompui nuwa chung ho veng hima Donbas region na za asom sari vel Ukraine sipai thuna na om mi puite thawang ho le sipai om lo tir tura ti to patum ti asayani The New York Times chuan hetianga President Putinan official taka thupe ka chua vele Kramatorsk muna bompuak ri ni omte Mariupol khopuya sipo ta po thilpuak ri omin mei khului te mu tura om atia President Putin chuan Eastern Ukraine Donbas region muna Ukraine sipai te silai tunga in peturin le chumini lo chuan indo na mun chua san vat turin a hrilani President Putin a thu soi hi a riam rhek rok viong maya vuram savom thinrim ang maya hlo nei lo mela puwa a thu soi dan po om zenei le riam takani Russian sipai te ral do tura anin pe te chu fakin tun lai ral thuam man ro chang kang an nei te chu a fak le boka Putin chuan Ukraine sipai atir lu chu Ukraine ram lua op tumna anilova mi puite ven himna turani ti in a in tlo khal sa bokani British Prime Minister Boris Johnson chuan Russia in Ukraine run vai chuan ral thuam thale changkang mangin tanpui aron tiama sipayero Ukraine leilunga tirlu annilovang Russian sipai noi khatle sang kwazet zinga za somriat chuan Ukraine hi lu chil mai turin anin peito ti in US official tenan soibok Ukraine ramen lungal theile minerals za somnga zet athon chua naber Azov Sea tuipui kama Mariupol Sea po chu Putin hian adu ti alo soi to thina ni kum sang ni le som palia Black Sea tuipui kama Crimea port po Russian indo long rual be satan alo ke pui sa chu sak thut to bokani kha Black Sea tuipuya Russia chuan thakat kalta khan indo long som pani chuang alo choprup to chung chu za indo na bungrua thachi phurle indo na tura thuam thafam ki mathom ten ni hetianga President Putin an Eastern Ukraine special military operation ti tura thupe khover hriata puan vele US President Joe Biden chuan thucha ron nei vele in Russia ram thil ti le President Putin chet vel dan chu pom theilo hulhual ramdang run na ni ti in khovel in Russia chu adem hle dona mi puite thisen luan na a omani chuan President Putin amo phurna liawani yang atia Pentagon thopuang tu John Kirby chuan thisen luan na tam tak chu President Putin amo phurna ni atibok Eastern Ukraine Donbas region pum pui chu Russian tong mang tamna nia chumi region chuan Luhansk People's Republic le Donetsk People's Republic te a omani he republic pani omna hi Donbas emo Donbas tinan soi mai thina thu munania mase LPR le DPR helpol te hian kumsom palia tangin Donbas region chu za somthum vel chau an thununa adang chu Ukraine sarkarin military rorel na ang devin ada zuya Minsk agreement angin Donbas region a hian inka hait nei ania mase Ukraine sarkar le Russia pui helpol te hian bo chefau tu zoka anin pu tonani DPR president Denis Peshilin le LPR president Leonid Pedeshelik te chu Moscow Russia chuan remna thuthlung alozia pui to a hetianga in remna anzia pui chuan Ukraine atanga independent ram angin Russia chuan angai tinani ani pani hian President Putin chu Donbas region a sipai tir lut turin an nge na Putin chuan ati hlo tling zui tangal bokani White House thupuang tu Jen Psaki chuan US in Indomi sipai Ukraine atir lut angem ti zona chu sipai tir lu tur anga ma an lak ri lo thule remna na sale khauzok Russia chet dan zirzelin lekko tumani thu an soya Russia chet dan chu mun takin kan thirani atia US hian Eastern Europe ram Baltic states anti Latvia te Estonia le Lithuania a te hian sipai engemosat ral thuam famki mathuam atir lut ve to ni President Biden chuan G7 ram house ruai tu te chu
virtual meeting nei pui thuaya tuma G7 a hian US UK Japan France Canada Italy le Germany antela Russia po G8 ti in kumsang hi chauvel khan an lo tel tira ma se sang ni le pariat kuma Georgia abom repowangin an pet chhuak le tani Russia khek na le khem na ngai tu turin an lungrual hle ria President Putin a khon bol upazinga ngai michal lang tak tak an khem nual toni Defense Minister General Sergei Shoigu te Presidential Chief of Staff Anton Vino te Russia Today Chief Editor ale anei tu Margarita Simonian te Foreign Ministry thupuang tu Maria Zakharova te chu Russia thil ti diklo khovel riata dikzok te puang dar tu ti in le Putin chu Ukraine run tura thuron petu ti in European Union ramsom ni le paruk zinlu an khap saka Russian lawmaker zathum le somli pakhat te po an rem ngal bok French President Emmanuel Macron chuan Ukraine President Zelensky chu phone abia in Ukraine chu ram pakhat mania dingani ti an pompui ti aril non lea Russia ero in Ukraine chu kan siam ti in West ram te kai bu le ui buka an puwa tuna sarkar huai tu te chu thisen chuana le in dona wanga thi na tam taka om chuan mo phur tuan niang anti mia mai boka President Zelensky chuan Ukraine ram ria Russian sipai noi ni in min hualvel in dona na satak chuak thei rengani ati ti chuan Ukraine ram van boruak te po kharani ta hetiang taka in dona lian tham chuak mai thei tur khopa boruak atanta u ta chuan Ukraine ram chung boruak chu rocket le missile leng vel la ka him na turin thona tho phalani talova Ukraine rama Dnipro Kharkiv Zaporizhia airport pathum te chu khar ngal ni in Russia lampo in Ukraine ne na anin ri na bul boruak le Rostov flight te po akhar zui boka kumsang ni le sompali khan Donbas region chunga khwaljin phur Malaysian airline MH17 chu Russian siam book missile mangen ka thak alo ni toni Bertelsmann Transformation Index BTI lamchuan kumsang ni le sompali atang khan khovel ramza le somthum le pasari te zir chiangin ram somruk le pasaria chau mi pui ro rel na dik taka oma ram som saria chuan mi mal thuni na angchi ro rel na autocracy sa om atia autocracy zinga China le Russia chu anchung nung lara US le Germany ya ero athleng meulo mi mal zalen na op bele nek sori na om meka thuni na po ti bo hlek hlek zelani atia Tunisia Turkey te chuan mi mal al na sang chho maya mi pakhat thuni na pum mom athleng deu zela India a sa khothil be sa thuni na alien sort mai boka Philippines President Rodrigo Duterte te le Brazil President Jair Bolsonaro te ang chuan democracy ayin autocracy an kalpuina sahleya Central America rama chuan mafia in real bol na ang leka tam chho view mai boka Africa khomol puya democracy chu sangni le somni le pakhat nuwa athimek ni inan soi tuna kan ngai thak ta kha pusi tilal rin omathuziak Ukraine ram chanchin update ania ole tuntu matana Ukraine le Russia inkar kanan update thei chu khati zong khania clear tu le ngai thatu te in za chunga kan lo me